Sarang heo, guys, tahu nggak ini sarang heo apaan? Nah, kalian pasti nggak tahu nih ya. Ini nih sarang heo, bahasa Korea tahu. Nah, begini tangannya nih, pada tahu nggak? Bisa nggak begini? Gimana sih pada sih? Aduh, udah pada nggak tahu nih, diajakin ngobrol pada diem baik. Takut ya sama saya. Udah dah, sono aja dah. Nemenin Mickey Mouse joget-joget aja di sono. Lari kamu. Mundur. Pada ngikutin ya ternyata ya. Ngikutin aja yuk. Yuk pada sono yuk, joget sama Mickey Mouse yuk. Oke, kita joget aja.